ekipa, dobrodošli u drugu epizodu Orion Piro Showa. Ja sam Dorotea. Ja sam Tamara. Danas ćemo vam prezentirati dugo očekivane petarde. Odabrali smo neke petarde koje ćemo iskoristiti u izazovima. Ja ću ispucavati Zolju. Ja ću ispucavati Shock Extreme i petarde ćemo paliti sa Orion brennerima i Orion upaljačima. Obavezno obratite pozornost na poleđini, imate uputstva o sigurnosti. Spremna? Jesam. Ajde! Pozdrav ekipa! Nalazimo se na Orion poligonu gdje ćemo ispucavati petarde. I sad idemo birati petarde! Koja pobjedi? Kamen, škare, papir, ta bira stranu. Ajde, može. Ajde. Kamen, škare ili papir? Ja biram desnu stranu. Biram Grom, Big Bang, Komando, Silver, Zeus i Zol. Ok, dobro, onda je moja crna udovica, Shock Extreme, Super Boom, Extreme Dynamite i Magnum Extreme. To palimo s brennerima koji su prelijepi. Ima u 4 boje: crni, crveni, bijeli i plavi. Ja ću plavi, ali mi je najljepši. Ima ih u slobodnoj prodaji na web shopu. Ekipa, samo nemojte zaboraviti na udaljenost od 8 metara ili više. Daj mi reci kaj ti je to tu? To ti je cijela kutija šoka povezana u seriju, znači kad zapalimo ovaj fitilj, sve ove petarde će se zapaliti odjednom. Znači Big Bang isto povezan na trenutni fitilj, cijela kutija odjedanput se pali. Evo, hoćeš ti sad zapaliti? Zapali i odmah bježimo. To je iskombiniran ovogodišnji Zeus koji se vidi da je
na ovoj žutoj boji. Bolje puca sa prošlogodišnjim Zeusom. Pa dobro. Probaj, ajde. Ajde. Zolju, evo tebi Zolju i tebi Grom. To je to za danas, nadam se da ste uživali, komentirajte što bi još voljeli vidjeti, lajkajte i šerajte. Obavezno zapratite naše društvene mreže, Instagram, Facebook, YouTube i TikTok. Linkovi su u opisu videa, vidimo se od sljedećeg puta. Bok!